Oke guys. Nah, ini jumpa sama Pak Ade lagi kita guys ya. Ini Pak Ade sahabat dekat kita guys. Salam kita dari Orbekal Becak Kota Lusmawe ya Pak Ade ya. Nah, beginilah dia guys. Kehidupan kita nih Orbekal Becak Kota Lusmawe guys. Jadi kalau ada pulang-pulang dari Banda Aceh guys, naik mobil jangan lupa singgah di sini guys, naik becak di sini guys. Nah, Iya Pak. Yang Apa nih Bang Pak De? ini guys ya. Nah, kalau kalian pulang-pulang dari Medan kan, pulang dari Malaysia guys ya. B2 nih singgah Pak tukang becak Sepang salam mereka nih guys. Harga nego. Kalau harga nego-nego guys. Tapi seroro apa deh? Ya, oke guys. Harga nggak malah mahal-mahal kali.